Menteri Sarkar Ubadipet ia ketenat sambording hapok ke jelah Abu Tahir Mondal ha ke jinglet jurip ia ke jing penteri ia ke dam rehabilitation and improvement project lani ke DRIP hapok ke jingking damsaj Haribuah district kebelalong ha ke khatway terik ukulal kot 8,000 arpsau ulong bak umyam stage 1 dam kede ke jingim ke ai boarding ia ke yingkisem jong ki nong shong shonong hapok ke jelah kentup de ia ki karkhana rengkat bat ke jingyaj ber ke jingkiu seprang jong ke jelah da ke babanrap batong bahalor kini ke ketenat sambording hapok ke jelah kala simkhya ban pentrikam ya ke dam rehabilitation and improvement project ulong ru ba ke jingi trilang ha pedang ke sarkar bat ki company baper bat ke jing tre borba ban penbahas susu ya ke kam kalong ke badai ban ajingiro ya ke sarkar jelah hagate ke jingle jurip ke balolong hapdeng ke jing pentre ban pentelun ya ke jing tre hadam sai la senran lang dau sanji goyal ubalong commissioner and secretary ke sarkar jelah ubakmi ya ketenat boarding nang tau ba munstar sang pliang director distribution but in charge director lembat kiwi ki he officer jong Haribuah district ketika jingle jurip jong UAT mondal ya ke umyam stage 1 hadam bat arteli ki jingking kalong ban pentikna ba ke jing pentre ya ke kam ke jam jong ke DRIP ke diban longkat kum ki kendon ki balabu kawai ke balami ina kene ke jingle jurip kalong ke jingsim ya ke rai ban bujilino ya ke roller rocker bearings ke bala rimbha bat ke balong kongsan na ke benta ban penne pensa ya kene ke jingking kumban syukdo wa ya kene ke benta la ban set ha ke ITD cementation bat ke MS Sanrachana Structural Strengthening Private Limited ya ke balai ke jing petha bagi de ban ai ke jing trilang bat bakin bud renti ya ke engineering standard bat ban pentikna ban penduna ya ke dhengkali ha kene ke thain And there are two spas. The entire is one bridge, no? That means you'll have to lift the entire. For 3 hours we need. You can lift. After that, after lifting, then we'll change the building. 3 hours we need. That's what I'm saying. It has to be thoroughly professional. So आप बैठ के पूरा वर्कआउट कर लीजिए whether we have enough manpower, we have enough machinery, what could be the possible breakdown during that time. If there's a breakdown, से आपने जिससे लिफ्ट क्या किया,